मरुओइबा पाउ पिजरी नोंग लेप्तना चुबदगी मफम कयादा इचाव के अवाबा मायोकनरे मणिपुर सरकार ना प्राइवेट स्कूल यावना सरकार की लोइसंग अमदि स्कूल सिंग ngasi सुटी लापथोखरे खुरमजरी मिरेंग ताबेरिबा सिंह तरामना उसरी पाउ संदोकना पिजरी हंदक नुमित निनी की ममांगदगी मणिपुर की मफम कयादा नोंग लेप्तना चुरकपना मियामना इसिंग इचाव के अवाबा मायोकनरे अमरोमदा मियामना इसिंग इचाव के अवाबा मायोकनरिबा अस्तिगी येंगलगा मणिपुर सरकार ने ngasi मणिपुर की सरकार की लोशंग सिंह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिंह कॉर्पोरेशन सिंह अमदी ऑटोनोमस बॉडी सिंह यावना गवर्नमेंट अमदी लनाई महई लोशंग सिंह सुटी लाउथोखरे सुटी लाउथोकपा असिदा एसेंशियल सर्विस सिंह पुलिस डिपार्टमेंट फायर सर्विस वाटर रिसोर्सेस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हॉस्पिटल सिंह रेवेन्यू डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी पीएचईडी म्युनिसिपालिटी सिंह अमदी डेप्यूटी कमिश्नर सिंह लोइना एसटीओ सिंह की कौंसिल लोई महुसागु मथौ तौगनी हाइना अंडर सेक्रेटरी जीएडी ना थोरकपा ऑर्डर अमना खंगली इसिंग इसाउन मरम ओइदुना पैलेस कंपाउंड लेबा ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की कम्प्लेक्स सु इसिंग थुमजिन खिबना मरम ओइदुना ngasi अयुक्तगी हौना रेडियो की प्रोग्राम संदोकपत लेपख्रे कम्प्लेक्स असिदा इसिंग थुमजिन बदगी थेंगनरिबा खुदोंग सादबा असि हेको खिबगा महुसागुम प्रोग्राम संदोकनी हाइरी अमरोमदा इसिंग इसाउन अवाबा मायुक नरिबा मफम सिंग आईएसटीवी न्यूज ना हौजिक तोंगान तोंगान मफम सिंग दा सत्तुना यंगशिलुबदा इम्फाल ईस्ट की मनुंग सनबा पैलेस कंपाउंड की अकोइबा मफम सिंग वगे चंद्र ओपन एयर थिएटर की संगफम इसिंग थुमजिले लंबीदा तुरेल गुमना इसिंग सेले सेकोंड लेबा ब्राइटर स्कूल मया द फिट निफु रोम सांगना इम्फाल टूरेल की तोरबान काइबदगी इम्फाल ईस्ट की मफम कया इसिंग थुमजिनख्रे लंबी चथोक चसिन द साउना खुदोंग सादबा मायोकनरे हौजिक फाउबगी दि मरी लैनबा सिंग इसिंग थिंगनबगी थबक लौखत्रि लेप्तने इसिंग काइदुना चेंसिलकपा सिना सेकोंड पैलेस कंपाउंड नोंगमैबुंग वांखै अयांगपली रोड न सिंगबा मफम सिंग तपना तपना इसिंग थुमजिलकले कोंगबा उचेकोन की मफम सिंगदसु इसिंग चावबदगी मियामना अवाबा मायोकनरी अमरोमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगदुना इसिंग इचाउन अवाबा मायोकनरबा मफम सिंग ngasi अयुक यंगसिनबा हौख्रे खोंगसादा द वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपाउ हौकिप याउना अतै मरी लैनबा ऑफिशियल सिंग सुसरुक याखी सरकार की माइकैदगी अहानबगी ओइना करी करी थबक थौरांग लोखटपा यागदगे हाइबदु तानाबा हौख्रे अमरोमदा नंबुल तुरेल की इसिंग की इमाई वांखलकपदगी तुरेल असि वार्निंग लेवल की वांगमदा लैख्रे मसिदगी पाथारकपा इसिंग ना उरिपोक की मफम अयामबदा इसिंग थुमजिनख्रे फ्लाईओवर ब्रिज सु लांथोक लांसिन तौबदा खुदोंग सादबदगी नाकल अमा फाउना हंद्रे उरिपोक की नंबुल तुरेल की माइकैरोमदगी पाथोरकपा इसिंग ना उरिपोक कांगचुम रोड की मेन रोड की वांगमदा इसिंग चेलकपदगी नागामपाल सिंजुबुंग लेरक याउना मफम क्यादा इसिंग थुमबदगी खुदोंग सादब कया मायोकनख्रे रिम्स हॉस्पिटल तमना लाकपा अनाबा कया उरिपोक मचिंदा इसिंग थुमबना मरम ओइदुना लाकलिबा मियोय सिंग अतोप लंबीदगी चटनबसु इफाव याउनखी उरिपोक मचिंदा लैबा चैराप कोर्ट सु इसिंग थुमजिनख्रे सगोलबन लंबी की सरुक खरा इसिंग पाथोकपदगी लंबी लांदुना इसिंग सेनबना मरम ओइदुना लंबी असिदा मियामना चथोक चसिन तौबदा साउना खुदोंग सादबा मायोकनरी नाकल अनिदा लंबी पाथोकतुना सेंथखिबा इसिंग अदुना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा अमुक इसिंग थुमजिनबगी थबक चथरकली अमरोमना नोंग असिना मरम ओइदुना थंगाल कैथेल पौना कैथेल अमदी बीटी रोड की मफम खरा इसिंग थुमजिनबदगी मियामना चथोक चसिनदा खुदोंग सादबा मायोकनरे मरक सिदा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सिंह डीसी सिंह जून की तांग 15 फाउबदा नोंग सुबा याई हाइबा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वाफम पल्लदुना सेक्शन थौरांग सिंह लौखटनना बखंगनख्रे पाउगी मरकथना अतिन ब्रेम तंग लग्जरी बाबा क्रेक जोन की दी तता पिस कॉलेज दी मम्मल सुमा फम खुदिंग चम माने यो सुमांग रोय पिस्ता चलबनीना अदु सुमा तकता सुपरलिंक फुटिंग ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रन नु सिनबगुम न योति सिनबया दुदी सनागी मुहुत यांगन सिनबया बोहागी मस्टर्ड अमरी रिफाइंड ऑयल द टेस्ट ऑफ असम बोहागी ऑयल चाबियु करोड़पति ओइबियु मसीद सुनतना लकी कॉपन प्राइस मायाम अमसु लेजरी आदोंगी मनाक नक्पा स्टोर दगी फंगबिगनी चाबदा हावरबा हक्सांग सोक्तबा बोहागी मस्टर्ड ऑयल द टेस्ट ऑफ असम डिस्ट्रीब्यूटर ओइनिंग बसिंगना मोबाइल नंबर +917578007064 गुवाहाटी दा कांटेक्ट तोबिरक यागनी बोहागी मस्टर्ड ऑयल
2018 sida aina bahai 179 ko mai pa ko no se BYS PMT ke faculty sing ya jang mating pang Jadi saya pina sama mai pa ko ga pa si ke de se aina BYS PMT coaching center sida pini ni mai pa ko credit se aina BYS PMT da design income and be a part of BYS PMT. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi bendomiti lakliba June gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Mobile Furniture Monsoon season gi oina Mobile Furniture Imphal na Manipur miyam da Mega Furniture Sale shahadani fu fawbagi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari nasimot lengsin biraksi Mobile Furniture Quaketel near Imphal College Aptech Learning Sahi kuntra and experience laida Mumbai Delhi Bangalore da laiba Aptech Center singa quality sa manana Imphal da professional coursing haibadi air hostess airport ground staff tourism management spoken English certified computer courses ni ekoi address Yakakol building Singjamai parking Imphal phone number 7085440528 Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC degi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi puju singaktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamakta, amatta nayaba upaidi, Jolib Syrup, amasung Jolib Capsule with Chanminis Nabiyo. Amukana taram ukcheri makhataba pao Nong leptana churak pastina thobal turel gi imai shu leptana hengalakli turel asigi mapan nakna leiba mapham kayada ising pathokpa amadi ichum janglakpana ijau gi awaba mayok naba haure marang numidang athengbadagi hauraga ngasi ayuk phawba lekai miyam na masa masa gi lejaba puthokuna ising isau dagi ngakthoknaba honari kaibung mathak lekai da meter cham rom sangna lambi mathakta ising chenbadagi kaibungi yumthong kaya ising thumjille thobal gi lesang them phawduna satkadaba lambi da sauna apan ba pire thobal sabal tongba konjil lekai mapada su ising pathoktuna selambadagi kairaktuna sabal tongba mathaklomda leiriba yum kaya ising thumjinkhre thawba laisang them da su laisang them thong manakta ising pathorakpadagi laisang them kaithel yauna ising thumjinkhre lambi da gari satpa yakhidre thawbal haukha kiam sifai amadi moijing yauna ajai torban nakna leiba mafam singsu ising thumjille sahi khudingi awaba mayok narama mafam singda awaba thingnariba asi koknana bahana thabak paikhat pidababu pendaba phongdok narakli Ini department ini satu orang kerana orang pilih Amerika Selatan, nak dapat kerana aku pilih atau loket MLA ke satu di kali ini memang macam apa panggil yang nak mari lepas department nam ni yang sendiri lagi itu para kecil lokal kecil kecil kita macam panggil hai na itu pecah mereka itu yang dia itu dia lebih sekit mereka itu yang mana itu Amaromda Imphal Ziri lambi gi leijang dagi sinam khul fawbagi marakta National Highway gi lambi namthabadagi lambi satpa yadre Amaromda Imphal Turil gi Kiamgai Muslim Awang Lokol amadi Kiamgai Oinam Lokol gi mafam anida fit kuntra rom Turil torban kaire manak nakpada leiba mafam sing safagadaba mafam da hongdok nakre Imphal East District ki manung sanba Khamen Lok Turel gi imai hengalakpana lamboi khul mayai lekai da Turel gi torban pathoktuna ising haidorakpadagi yum amadi manamasing thariba inkhol gi saruk sing ising thumjinkhre lekai miyam ising thingbagi thabak satharabasu mai pakpa ngamdri kendra gi MLA gi mieng makhada dolai thabi jila parishad member N Sana Tombana hak thengnana satuna yengsinkhre miyam gi apambagi matung ina sabsaba thabak paikhat kani haike
मसे अखोना कनोगी इसिंग इचावगा मरी लेना अखोगी अखोगी लाइपल लमा थेंबगी थबक तौजेरिबा मफम मसे लंबखुल अखोगी लंबखुल खुलेनी माइबा माइगे सिगी खामेलोंग एरियागी इसिंग अचावबा मयामजे मसिजिना फुजलक्तना अखोई ngasi yumje yumna kun thaje ising chen dagi ba du hoji se kon mafam amada padagi de khidang di handare loina na hoji up to head ngasi phatri bauda mayam gi satisfy oidri bauda koi thabak se continuously tawjagani aina ai miyam mong dai thobak National Association of Fishermen Manipur State Unit Imphal na Ministry of Donor Northeastern Council Secretariat Silongi sponsor Makhada Sustainable Development Water Pollution Environment Change Ecosystem haiba hiramda nongmagi oiba seminar amathang gi manung sanba khodak mayai lekai mandap ta pangthokre Integrated Approach of Loktak Lake Manipur haiba thimda pangthokpa thoromaduda Bisnupur gi ADM and Gozendra Singh Kha Thinungai Zilla Parishad member O Ibo Saubi Environmentalist RK Ranjan yauna myoi kyana saruk yakhi RK Ranjan na haikibada NHPC lakhibadagi nongmagi Loktak Pat ki phibam soksil lakli NHPC leibagi wahan thok leitre haiki Madugi awaba ashoiba duda tholok thodok sing ado madugi seitheng sing ado ni ngasi aikoi ayamana thegnori bo apamse madu hokre kaido budai hokri bano haibado aikoi hangatna yengbagi tangai padaba lei ngasi Manipur na sauthok chariba Malayanda Manipur bu masak taiba masagi culture mayamase asigumba pat asigi akoi badagi pat asina ithil piraga thokkido ngakone adu robodi pithibigi oiba pot ama masida mafam aduda leiriba aikoi kananabani aidana lokhalakpa chakhut thorang ado maduna akaiba pirak taragadi madugi achauba sekheng ado leibak asigi praja sing phami haiba sigi dangta de koina nainari Loisilak patamaroi bapau amuka na pizari Nong lepta na chubadagi mafam kaya da ichaw ke awaba mayok na re Manipur Sarkar na private school yaw na sarkar gi loisangam na school sing ngasi suti lauthokre Pinang tabiri ba singbo amuka na krumzay